ngiyacela sivale emehlo. Gogo Khabane ngiyacela gogo sibongele kudla kwethu sekuphambi kwethu lokulivi. Siyabonga baba wethu ogcwele sibonga thank you. Sibonga uNkulunkulu ngamandla wokudla namandla wokudla engcwele akwehlele phakathi enhliziyweni tethu uNkulunkulu engcwele la kuhamba uNkulunkulu engcwele silahleka siduka sikhathi lesiNkulunkulu engcwele la usosilanza khona Mungu sosibeka baba endleleni yakho yekuqonza ngiyo baba wethu namandla lesitohamba ngayo ngiyo uNkulunkulu engcwele lesiyisekhaya yizwi lakho lelo Nkosi lihlanyele babe phakathi enhliziyweni tethu uNkulunkulu wethu namandla wonke ehlela babe kulwa nakho uNkulunkulu wethu engcwele lokukhuluma ngayo uNkulunkulu wethu namandla khuluma uNkulunkulu wethu engcwele baba wethu namandla sikuve babe wethu engcwele okhuluma kwakho hlala babe tinzebeni temlomo wakho uNkulunkulu wethu engcwele khuluma baba wethu namandla khuluma uNkulunkulu khuluma Nkosi yethu khuluma dlala lethu siyathula siyakulalela sivula ingqondo zethu inhliziyo tethu baba wethu engcwele siyalangatelela egameni nasegazini likaJesu Kristu Nkosi yethu siyabonga. Amen. Sifundzele sesingalesiswati. Hlabelelo 27 verse 4. Yebo mama. Kunye kuphela lengaqela kuSimakade. Ngiko kodwa lengikufunako. Kuthi ngihlale endlini yaSimakade onke emalanga ekuphila kwami. Ngibukisise buhle baSimakade, ngizindle ngaye ngisethempelini lakhe. Hallelujah. Siyambonga kakhulu bazalwane babeNkulunkulu ngelivi lakhe. Selifunziwe phakathi kwethu laphethe isiZulu angafunza naye kuze ukuthi sivisise kahle ngelimi loliphethe. Kunye engikucele kuJehova. Yebo. Ngiyakufuna khona ukuba ngihlale endlini kaJehova izinsuku zonke zokuphila kwami. Ukubona ubuhle bukaJehova ngibuke ithempeli lakhe. Awu Jesu. Lelinye ilwimi uma likhona singisi sesisibahle. Yes. That's a King James. Thank you. Lelinye NIV uma ikhona noma amplified. Shumayela kafishane kakhulu kodwa sitawufunza kakhulu. Yes. Meditating in his temple. Cabanga saphelele. Sesi knowledge bazalwane liphethe ama-mic sitawusebenta mbamba ngalapha kafishane kakhulu. Bazalwane ngiyacela kundlulisana imessage ekseni egameni lenkosi yethu Jesu le babe ayibekile enhlitweni yami wayinamathelisa ekseni sekusikhathi lesithe ingidla sekusikhathi lesithe ingikhonza kwagcina kwafika elithubeni lapho nami lengibona ukuthi kuhle ukuthi ngiyisherele labanye mayibonge Nkosi. Siyambonga kakhulu babeNkulunkulu ngemessage yeliviki leliphelile lalelithi live lababa uNkulunkulu noma sikhonzi salelo langa sithi ungaboshwa nelivangeli noma ungendi livangeli liboshwe mayibonge Nkosi. Lokusho ukuthi we have the revelation sesinesambulo njengoba sesiphethe sambulo sekunenzawo lekumele siye kuyo ngobe sesiphethe ngobe livangeli ngikristu noma livangeli nguJesu mayibonge Nkosi. La lesifunza khona sifunza ngaDavide inkosi. Davide uma maybe unganaka ufunze ungakajahi utothola ukuthi ligama la Davide eBhayibhelini livela kaningi kuneligama la Jesu. Ene Davide kuningi lakwendile le Jesu maybe kunqanyane kancane le Davide amshiya ngako.
Davide inkosi lelithi leBhayibheli uyinhlitiyo yababenkulunkulu wathandwa. But la lesifundza khona simthola ukhipha lamagama uvela nceke inkosi le yafakaza la ngesingisi kwaba neligama lelihlala ke enhlitweni yami. Uvela ngebufakazi beveg noma beedge lokuthi sewuqedza kuwa. Se unebuhlungu lanabo so ukhonda uNkulunkulu ngelisizi le andlule kulo mayibonga inkosi. Simthola la uyakhuluma Davide uma ucala etulu ukhuluma ngelivalo lesese analo ngenxa yekuphumela ngaphandle kuya noma endlini yababa uNkulunkulu. Kani yini leleyendekile Davide? Kungoba Davide one day uke wamista imbi ngendlela ivela ngayo kithi wamista imbi kungayi embini. But on an angle babe angifaka kuyo uma sengiyifunza le message bengingasho ngithi Davide wamista lilanga lenkonzo noma Davide walova ngelanga lekungalovwa ngalo. Walova Davide embini kanti Sathane utomyenga ngalelanga lelo. Walova Davide lithi iBhayibheli siyayati lenzaba uyahamba emthangaleni wabona mka Uriya kanulove ngelanga lelirong. Wazindla lokubi ngaye wenda lokubi. Sela lesifundza khona Davide se unelivalo ngekubuka even tinduna takhe la eceleni. So unelivalo even lekuphumela ngaphandle oyala labanye. Because of Davide kunento la yendile lembi lengakamvetanga kahle esiveni sakhe. Simuva la se uyabhala kwangathi uma ufunza la esizulwini uma ulinaka kahle ngathi bayambuta Davide. Kuthi kani kahle kahle Davide yini lelo yifunako wena nyalo? Yini lelo ilangathi uma ngabe bekungabutwa mine nawe kuleti khathi lesikuto kuthiwe yini lo yifunako ukuthi singakwendela yona nyalo? Kuningi lengakubala nceku Apostle Metiso lomncane. Bengingasho ukuthi ngifuna nami kuhamba ngiye abroad. Ngiyofunza ngibuye senginedimendlela because of impilo imnanzi uma sewuphethe imfundo. Uyayiva lento? Bengingabala ukuthi ngicela Nkosi umane ungiphe imali. Kuthi nami njengalolu hlabelelako uthi ngiphe imali ngibe nelikhanda lelikhulu njalo njalo because of sicelo sami lengisicelako nawe bowungacela kwakho. But sithola Davide la ucela into lehlukile because so une experience yendo le andlule kuyo. Sewuthwele there is a burden sekunemthwalo lomsindzako kuthi njengoba ngalova angifisi kuphindze kwendeke. Uthi Davide kunye engikucelayo kuJehova uthi ngiyawufuna kona ukuba ngihlale endlini kaJehova tinsuku tonke tokuphila kwami ukubona buhle bukaJehova ngibuka lithempeli lakhe. Mayibonge inkosi. Ngalamanye amagama ngiyaphi sengicedzile. Ngiya ekutheni kunalale ngiyakhona kwangathi besingaya la ngobe ngeke ngikhone kungena kahle. Hayi sengicedzile moya ingcwele ngiyabonga. Nkosi sihla ngene kuyo indlu yakho
Davide nayimali mfowethu sikunika le mali khetha indzawo lofuna kuya kuyo noma uyolala tinsuku letingakanani le mali sikunika yona ikhona kubhadala malanga lofuna kwalala bonge va Davide athatha imali ayifaka esikhwameni athi Davide yinye indzawo lengiyibone inemandla empilweni yami donke titulo Davide wayehlala esitulweni lesiphakeme kakhulu ayinkosi but asikamsitanga but isimuva la uyakhuluma uyasukuma uthi kunye lengakubhadalela futhi kunye lengiyawufuna kona futhi kunye lekungangenda ngilwe ngulwele kanti ufunani Davide kube ngiyohlala Hallelujah. Jesus. ohlala phi Davide Paris hayi ohlala eRussia hayi kuba ngihlala endlini yenkosi Jesus. kwangathi bengathi kunento lemistwa ngithi bazalwane simista inkonzo yethu leyinemandla leleyisenda sibe mhlophe lelesenda kuthi uma sithethe yona siyahloba nethi kugeze kuseni uunderstand lilanga lesikhombisa kuthi lilanga laNkulunkulu bese uthathi wokho uthi ngiya endlini yenkosi angiyeli lokuningi kodwa ngiyela kuyohlala Exodus 28:8 fundza sesi ngiya endlini yenkosi ngiyohlala endlini yenkosi hlala embusweni funza Exodus 28 25 8 25 verse 8. Yeah. Jesus. Labantu kufanele bangendele indlu lengcwele. Yes. Khona ngitawuhlala emkhathini wabo. Uthi uma usuka uya endlini yenkosi understand info leyodwa kuthi angiyi kule building but ngiyondlula emnyango webuilding Jesus. ngingene endlini yenkosi ngobe kulendlu understand info leyodwa ukuthi yona ingaba ibuilding but kunendvodza lephakathi kulendlu ngisimakazi eligama lakhe ngumnini mandla eligama lakhe ngubayethe nguyeyitolo namhlanje phakathi Hallelujah. siNkulunkulu la uyakhuluma mdzala wetinsuku Oh, Jesus. Moses lalela funa uhamba utshela amaIsrayeli ukuthi aka prepare igolide a prepare isiliva a prepare tikhumba angakhele indlu lithende la njengoba nani ninetindlu tenu nami ngiyawuba nendlu yami yakufika ngene Jesus. hlale Hallelujah. silibhayibheli uma ulifunza ungakajahanga njalo Moses bekathi uma aya kulendlu emaIsrayeli onke aphume tindlini tawo kube ngilelo nalelo Israyeli liphume limemnyango libone Moses ashaya kancane uyapi Moses ngiyethendeni lekuhlangana naNkulunkulu Jesus. angene Moses uma nethi angena lithi iBhayibheli onke emaIsrayeli bekaguqa phansi Hallelujah. I understand ukuthi kuleli thende kunaNkulunkulu lonemandla Yebo, Jesus. uma acetha kuguqa lithi iBhayibheli bekwehla lifu as a sign yokuthi I'm still there ngikhona kulendlu ngikhona la kuleli thembeli lekukhonzela Jesus. Isaiah 56 verse 7 ngiyathandaza nyalo ungajahi vumele ngibulele lendzawo lesikuyo ukuthi akusindzawo yokuthi simane silove nje akusi indzawo yokuthi uma uva ukuthi uye kagogo ngelilanga lesikhombisa uye no bekungakameli even kumemholi azasincenga ngathi buyani bekufuna si-understand gogo khumalo Jesus. funza 56 verse 7. yes
Labo ngiyakubayisa endzabeni yami lengcwele. Yes. Ngibanike kujabula endlini yami yekukhululeka. Yeah. Iminikelo yabo yekushiswa nemihlatshelo yabo iyakwemukeleka elathini lami. Yes. Ngobe indlu yami iyawuthiwa indlu yemkhuleko yato tonke tive. Kuyawuthiwa indlu yani yemkhuleko. Kodwa akuthiwa ukuthiwa indlu yabosibanya labasindisiwe labo indlu yato tonke tive. Jesus. Ingakho namhlanje sihlabelela sithi Nkosi ihlamene kuyo indlu yakho isamanje sesingene embusweni baba Jesus. ngobe sesi-understanda ukuthi le ndlu le mazwi akusiyindlu nje but le insaba yasimakatse Hallelujah. la kunebukhona bankulunkulu. Jesus. Genesis 2:3 ngobe ngelanga lesikhombisa kunetinto lesititholako letingatholakali kulamalanga lamanye. Sithe moyingcwele 2 verse 3. kunetinto lesititholako longeke utithole on Monday kodwa titholakala kuphela ngelanga lesikhombisa. Lokusho ukuthi noma ngifuna kulova ngelanga lesikhombisa hayi ngiyafostela ngiyakhona. Letitulo tiphumukile le line leli kufuna liphinza libiyele ligcwale leli. Njengoba shumayela namhla Nkosi kungumthandazo wami ukuthi akusayawuba khona lo tawulova ngoba sesi-understanda ukuthi le ndlu le yakhelwa ini. Yebo, Jesus. Hallelujah. Fundza sisi. Ngakho ke uNkulunkulu walibusisa lilanga lesikhombisa. Walingcwelisa Yes. ngobe ngalo waphumula emsebentini wakhe wonke wekudala. Bazalwane, uNkulunkulu umdala wetinsuku hayi mkhulu umthiyane but uNkulunkulu umdala wetinsuku. Kunetinto letintsathu letivelako uma ufundza kahle ungakajahi la. Letitholakala ngelanga lesikhombisa njengoba namhla ute la ufanana nesilwane lesiye edibhini. Jesus. Hallelujah. Silwane singaluza idibhi siyatigarabha. Oh, Jesus. Ngobe sinemazeze but Hallelujah. singaye edibhini usibona sidlalisa umsila. Yini indzaba ngobe emazeze asele edibhini. Hallelujah. Hallelujah. Jesus. Asibambeni letinto. King James fundza nathi etiyave. Fundza. King James 2:3 Genesis. Bamba. Cala phansi mfundisi ungajahi. Singakhipha letinto letintsalo. Lalela. Letinto lethu ungalova ngelanga lesikhombisa lesitsitsine kulo nyalo. It's a Sunday. Usuka ungakatitholi. Katibambi. Fundza ncike Nkosi. Bamba. God bless. It means ngelanga lesikhombisa kunani? Kunesibusiso, there is a blessing of God. Because of from day 1 to 6, little Bible, he worked, wasebenda, but on the 7th day, he blessed. That's why nothing ekungena kwakho you are highly blessed. That's why labanye ngeke babekwe netandla, ngeke even bathandazelwe, but because of bangena ebungcweleni, bababe uNkulunkulu baphila abangakabekwa ngatandla. Hallelujah. Oh my God. Jesus. Hallelujah. My Jesus. Oh, Jesus. Kwangathi mkhulu bengalinka. The sermon le wayishumayela sise has a view. Kamkhulu mkhonjo. 5 4 8 10 Johan. This is the lichibi lase better side. This is the pool
lapho kungena khona noma ngangibani lonesifo sakhe kodwa phile ngenxa yengelosi letamatamisako. Oh my God, my God, my God, my God. Silibhayibheli leni vote abeyilele siva seyikhuluma ithi ngisola umuntu lo ngangifaka but last otithola tindvo letikwenda ukuthi ungene sesinokulunga ungakanyika nyikiswanga. One, there's a blessing. Two, qhubeka mfundisi. And he sanctified it. Sanctify it. Yini sanctify sen? Kungcwelisa. Lelanga lesikulo linebungcwele balo. God bless it and sanctify it. That's why sisuma sihlabelela indumiso yatihambela. Indumiso yinenzaba all the planet ahleli manje. Hallelujah. Hallelujah. Alalela kusho kwaNkulunkulu. He blessed it. He sanctified it. Uyabona ukuthi ulahlekelwa yini ungalova ngelanga lekhonza. Kokuqina. Because that in it he had rested for Bamba. all. Because in it he has rested. Ngelanga lesikhombisa says kunani kunekuphumula. Moya ingcwele sithi amina. Ngelanga lesikhombisa kunani kunekuphumula. Wahla lwaphansi impela babe ngifuna kusilaba ngilandzelako nabo babe nelanga lekuphumula. Why babe nelanga lekuphumula? Because of Mage babuya eveni lebugcila evini la Faro bakhohliwe ukuthi ilanga lami linini. Faro beka bagcilata ngemalanga onke basebenta Monday until to Sunday, but I the Lord I have to design a day for the rest of them. Ukuthi baphumule. Hallelujah. Baphumule. Glory to Jesus. Kunakuphumula. Oh Jesus. Kunakuphumula enyameni. Hallelujah. Mama, uke wayesebenza Sunday? No. Angasho ukuthi umusebenza wrong. But ngisho lento ukuthi ibuke uthi mkhulu umlangeni itolo uma silayo enkonzweni yama single pride uthi lokunye kwakho inature yakufundzisa. Uthi uma uvuka Sunday kunento lengatholakali kulawa lamanye amalanga. Yeah, Jesus. Hallelujah. Abezona nambani nami kusiyami into khona kuqetha. Ngoba uma ngangibambi ngidalishaya from Sambulo to Genesis. Jesus. Ngoba uthi uma uvuka Sunday uva nenyama yakho itsini. Ngikhathele bongeke ngaphumula wangiyekela ngaphumula yini? Jesu. Because of ngalelanga langa lekuphumula. Yeah. Quality rest. But it's in mkhulu. The Bible says on the seventh day God blesses the day. Nkulunkulu wabusisa leli langa lonke. But now umusa lesutholile. Sine sikhonza only 5 hours. So ungahluleka ku-attenda the only just 5 hours. Jesus. Uthathe sibusiso sakho. Uthathe bungcwele bakho. Hallelujah. Uthathe kuphumula kwakho bese sewuyaphuma uyahamba uyokudla nemndeni wakho uyokudla abazalwane bazalwane asibuyeleni kuye. Hallelujah. My God, glory to Jesus. Hallelujah. Ngiyavuma mina bolova ngoba ungathi angikhulumi ngalabasebendayo. Ngikhuluma ngalo longasebenzi lathi ngihleli nje angithi mkhulu these days icorona since yafika babe isinike lokuthi bathi umuntu umafuna uyahlala akedi. Jesus. Uma ufuna 10:25 ePros. Sesibahle bamba 18 Matthew 20 verse.
Kwahlalwa phansi. Kwahle sesiyathandaza. Lwakho kwagcitshwa khona empilo yami. Empilo asive liBhayibheli kuthi liyavuma yini ukuthi emzala ngilovile nje angisingihleli ngedwa ngoni. Nethi ngihleli nje ngedwa mzala ngoni. Angikhubani nemuntu. Angisilanga lesikhombisa ngihleli nje. 10 verse 25. Singakuyekeli kuhlangana ndzawonye njengoba labanye sebanemkhuba wokungahlangani. Kodwa asikhuthathane kakhulu njengoba nani niyabona ukuthi lilanga selisonzele. Silibona ngamehlo enhliziyo. Bazalwane, asikhuthathaneni sesikhathi sekugcina. Labaningi sebayekela emkhuba wehlangana. Kanti sihlangana nini ngelanga lesikhombisa. Siyahlangana. Nalo lovile ngizokucela ukuthi ambe omncane ukuthi sesibuye ekhaya sheme. Ube umbhalele konke lokho lesikufundza kona namhlanje. Ufika ukuthi ifundza la mntwana makhe. Jesus. Buya mntwana buya ubuyele musuku libala musuku libala uyele ekhaya uyele sesibahle futhi 18:20 Matthew. Verse 20. Yeah. Ngobe lapha kuhlangene khona ababili noma labathathu egameni lami. Nkosi yami. Nami ngikhona emkhathini wabo. Ngobe lapho kunjani? Labangaki? Lababili. Noma labangaki? Kunabani? KunaNkulunkulu kuphi? Athi ngibekise. Mkhulu mlangeni. Njengoba nihleli somkhulu. Angithi nguwe mkhulu ngala. Ngumkhulu ngala. Njengoba nihleli la emkhathini kwenu kunenvodza lekhona. Uma ufundza iBhayibheli lithi tilele ezilethe impilo esiphambanweni. Bekunesilelezi ngala. Kunesilelezi ngala. Kodwa emkhathini wayekhona umdzala wetinsuku. Nanoma sinjesesi kwangathi bongangena endlini yenkosi. Ungasabheki ukuthi ukhona sibani noma kekho. Kuthi ngibathe noma ngambathani lalela ngitanga kuwe kodwa kunelvodza lengiyifunako ngifuna yona ngiyawulangadelela yona. Jesus. Hallelujah. Jesus. Sesiyathandaza. Cela kusale ngiyijuba kuningi lokho bengakusho. 1 Chronicles 17:22. 1 Chronicles 17:22. Chronicles. Zikronike. 22. Alikho emhlabeni Ikhaya lami. nginguye Uye ohambayo mina ngisula sula la aminato magwele ay ngosiyami imbusisa uma seyithi kungabantoni ngifuna abazalwane Oh
akukho into engcolile ezokungena, but la kuleli sesi kuyangena into engcolile. La yini indzaba sesingena into engcolile ngoba leli lichibi lekuhlandwa into engcolile. Ngeke ngilove kuye echibini kohlanda into engcolile ngoba leli siyakhona into ayingeni but la iyangena. Hallelujah. Wow! Jesus. I will never make that mistake. Hallelujah. I will never make that mistake Oh, Jesus. without a reason. Hallelujah. Jesus. Uthi babmetiso 2019 uthi senginiketa inkonzo yenkani, inkonzo yesibinzi ukuthi into noma uva kahle ukuthi ayendeki but uyende ngenkani. Ngangamvisisi bekathi uma ema la uve kahle ukuthi hayi lo mfundisi uyabhimba lo, Jesus. but ngeleli la ngathatha ukuthi ngifuna kwenda into ngenkani nangesibinzi. So uyakwathi kuhlabela mfundisi, ufuna ngimbhukele le kapa benkabinzi oshaya edisolo ngoba kudinga ukuthi sende into ngenkani. Hallelujah. Angilovi ngawalova onke emalanga kodwa hayi leli sikhombisa Jesus. ngoba lelo lilanga lekuhlandwa kwanembesa wami, Hallelujah. lilanga lekusulwa kwemagqubu ami. Noma ngangena ngasendi lutho nathi ngifike ngikhale. Jesus. Yebo Nkosi yethu Jesu. Hallelujah. The church is missing a powerful thing for them. Mr. into lebaluleke kakhulu for thina kuya endlini yenkosi. Fundza 17:22. yes Umise sive sakho ema-Israyeli saba ngulesingusona sisakho phakade naphakade. Wena ke simakade wase uba nguNkulunkulu waso. uNkulunkulu umise ema-Israyeli ngiwo lawa laphakathi kuthi uNkulunkulu abe uNkulunkulu wethu. Namhlanje singena esivumelwaneni to the covenant with the high God and the high priest. Kuthi sesiknowledge ngiyabonga ukuthi uyivile lento. Ngakulova kuko konke sisi. But lokhu ngeke ngikulove kuya kuyohlanda amazeze ami. Kanti wena uthi mzalwane ubangelwa yini ukuthi angalova Sunday, Monday uba nenkani kakhulu? It's a double blessing of sins. Jesus. Oh, sengishilo. Hallelujah. Sengishilo. Jesus. It's a double blessings of sins. Tono leti establishiwe ngoba itola kakayi kuyohlanda nembesa longcolile. Hallelujah. Fana nemntwana lolova esikolweni ngoba imvula iyana. Kube ngi7 kube ngi8 kuthi ngo9 iphele umbona ngathi uyahlanya. Afune ukugeza afune ukugcoka aphume ngaphandle angena ethi ingube naphume kuthi uma baphuma lapha babuya laba abanye abantwana umbona khala. Khalelani. Khalela ukuthi leli langa ngasinamhlanje libe lifisha ngoba kulove mina. Na ungalova kuba njalo. Hallelujah. Sesiyathandaza 10 minutes. Sesiyathandaza. Sesiyathandaza. La sifunza khona uthi David Gonyele ngiyakucela ngifunzele sesi ungajaha ufunze nje kelikhehla njengoba ungibona. Mawubo 27:4 sesiyathandaza. Sesicethile. Verse 4. Yes. Kunye kuphela lengakucela kusimakade. Uthi David kunye kuphela lengakucela kusimakade. Emva kokuba sengonile ngiunderstandile ukuthi kunjani kungaye empini. Ngaya kusimakade ngafika ngathi Nkosi uma kunento lengicela ukuthi ungendele yona ngicela lokho. Lalelani uthi kunye kuphela lengakucela hayi lengikucelayo. Ungena kulomnyango kunenvo lewayicela. Itse syllabus lendlulile uma wacela ukuthi sikungcwabele kahle. Ngoba kunakwendeka sathana vimbe singaye emgcwabeni uhlubuke. Kanti kudingakala abatawucela bacele kahle. Hallelujah. Uthi kunye kuphela lengakucela funza sesi. Ngikokodwa lengikufuna. Ngikokodwa lengiyakufuna. Ngiloko kuphela lengiyakufuna.
mangifika uyawufunani David kuthi ngihlale endlini yaSimakade onke emalanga ekuphila kwami. funza incwadi ya 23:6 Mahubo ngasafunze ya 23 uthi David uJehova umalusi wami angiyawuswela uyangilalisa emadleleni ahlada uma ufika ku verse 6 uthi intonga nodondolo lwakhe ziyangithokozisa uthi kunye lese sengikufunako funa kwenda njani kuba ngihlale kwangathi ngabande libandla lele uthi noma kungendekani Nkosi manje usala ungifasa ngemachain ukuba ngihlale noma sekunyukela kangakanani kodwa Nkosi ngiphe amandla ukuba ngihlale noma sengasendelwa lutho kodwa ngiphe amandla ukuba ngihlale. Hallelujah. David, you understand a sanctuary lethi iBhayibheli yakhiwa nguMoses ngoba isanctuary benelibhokisi lesivumelwano phakathi bekulethe ibhebhede ematshe letimbili temthetho kunemana kunelibhodo legolide lelinemana kunenduku yaAaron kune7 candles yegolide lekhanyisa ubungcwele kune-altar Moses bekangenela neduku obuka lobuhle baletinvo lethu kodwa Solomon Chronicles 20:17 uthi kunye lesesengikwendako ngingenela kuyohlala ngoba endlini yaSimakade letinva tisekho kodwa setithuthiwe but kunento lengi-understandako ngelithembele ukuthi kunebukhona baSimakade. There is a presence of the Lord. Ngiyamuva mina uthi lo mnye siyelana esontweni ngoba kuyafana siya ngoba kunebukhona baba buNkulunkulu athi ku2 Chronicles uthi baba uNkulunkulu uma khuluma na Solomon uthi Solomon kusho Solomon uthi babe sengiyakhile indlu yakho kusho omkhulu Mthiyane uthi sengilakhile libandla lakho liphelile Nkosi ngiyacela ukuthi kulendlu mane wehle wena uhlalelani kulendlu ukuthi uma kutongena lo nesidingo wena Nkosi umhlangabede ngelincedo lakho uma kutongena logulako wena Nkosi umhlangabede ngelincedo lakho uthi uma Solomon uthi nginikele ngetinkunzi nganikela ngetinkomo wathula uma ufunza uya phansi uthi babe uNkulunkulu lalela Solomon ngikuvile ekukhala kwakho then kulendlu le uthi ucela ngihlale kuyo ngidawehla ngihlale mehlo ami ayawuba kulendlu tindlebe tami tiyawuba kulendlu labagulako bayawuphila ingci nje ngilale singafuni kufinyelela khona ngilale sifunza khona athi uma abantu bami ababizwa ngeligama lami la kulendlu thana uma ungena uthi Nkosi change my identity Nkosi change my garment Nkosi change my character kuze kuthi noma ngiguqile wena ungive ngoba ngingilomunye webantwana bakho. Hallelujah. Hallelujah. Uthi ngawuthi noma ngehlisa imvula noma ngiletha sikhonyana noma ngiletha kufa kodwa laba labayawuthandaza laba bami ngawubeva sisendlini yakho Nkosi sisendlini lendlu le akusiyindlu nje Sunday school ngibukeni akuseyindlu ukuthi uma niva kudzakwa nibe senenda mshele lethu la akusikusemola. Hallelujah. Sengishilo beva kudzakwa umdlalo uyadzakwana thola nebantu abadzala abajola basemidlalweni udzakiwe akushelelwa la kushelelwa la indlu yenkosi le Nkosi sihlangene sendlini yakho funza sesiyathandaza
ukuphila kwami ngibukisise buhle baba basimakazi. onke emalanga ekuphila kwami kwangathi bazalwane sengiyathandaza gogo phethe gogo khumani uthi Davide I don't care ukuthi sengimdala ngakanani ngiyamuva ngekhathi uyahlabela uthi sengimdala gogo khabani ngikhulile namalanga sekayama impela kodwa ngasengibona Jehova eqothiwe. David uthi David angisanandzaba ukuthi ngineminyaka lengakanani Hallelujah. but lele sengiyiphelile seyiright ngonile ngayo Jesus. sengikhathalela lele sele ukuthi lele sele ngimane ngisale Oh ngihlala yes, Jesus. Hallelujah. Funza umlando waJesu Kristu inkosi lithi he started his ministry at the age of 30 but what I want to sit under the presence of my Father. Hallelujah. Silibhayibheli wahlala 3.5 years wahamba mene tekele ufasini udlala kangaka unelithuba ungayifuni insinziso mene uyadini ukuthi uhamba nini ngoba uthi David angisanandzaba netinsuku letisele kodwa letisele ngito lengifuna kuhlala ngienjoy ufuna kuhlala kungako kwangathi besingahlambuluka usohlabela kumankabi induma emela uthi sekusedude nawo amathunzi lotako uyeta wathi ukuthi uyedlula nini sesi mina kwento kondlulisa inhloko simangale sithi washiya ngekuzuma lokungaka kanona bese sewathi ukuthi yahamba kwangathi ungenda sivumelwane ecovenant namhlanje ukuthi netlamalanga lesesangisalele ufuna kuhlala yathi uhlale uze ube nesitulo sakho ayikho into lengibusisa nje ukuthi nithi uma ngifika ngiguquke ngithi ho basakhona etitulweni tabo ngithi babe umuhle muhle simakathi noma ungasala uba nesitulo sakho it is good bavumeleni badlalele endlini yenkosi it is good funza sesi noma una 15 noma una 18 noma sowusalele nge82 years gogo nceke uku ayikho incekani webathi ngimthala kabi mina yahlala gogo hlala Makhathu wena ulingana nemntwana mokugcina wena ngivele ngithi inkosi ngiyabonga ukuthi ngihleli hlala phansi hlala funza sisi Ngibukisise buhle basimakazi. bamba uthi David uma ngena endlini yenkosi nayi into lemnanzi bazalwane uyathi kunetindzawo letinhle sengiyathandaza kunetindzawo letinhle maketshawuke le uthi ungaye emall nalongakhayita ukhayita angathi ukuthi ukhayita yini papa nathi cathula ena imoto ena ngumlungu kukhayitwa kakhulu emall but endlini yenkosi akusinza uyekhayita wangena endlini yenkosi ebazalwane enkosi yami ngivumeleni moyingcwele ngivumele wangena endlini yenkosi sometimes singena kwangathi sesidilima ngene ngifike ngihlale uma kuvuma ukuthi ngivale emehlo ngivale ngithi ungcwele baba ungcwele yini indzaba ngento enjalo labanye bacashwe ngisathana ukuthi hamba nediyongena lebandleni namhlanje kushumayela mkhulu wabo mthiyana lento la iphethe inemandla hayi imgodi bathi ngifuna uye wena nedophazamisa yena ngobe neduma guqula emehla abuka wena uthi lobukile sewonile lozindlile sewonile kungakho kuhle nokuthi umunye endlini yenkosi cheka impahla lotimbathako ngobe ugqoke njani ngoba uyazi isono samadoda
baba sivela Vela okubona ukubona. labanye Awu, gcoka Jesus. umthola azathi iminya agcoke inhluphu Hallelujah. noma abukele umbono ukuthi hayi uyazama Jesus. uqashwe ngisatha utele ukuthi isito susemehle kubukeni uNkulunkulu sinake yena Hallelujah. Jesus. lento seyindlulele even nakithi bobabe Jesus. uyangibona ngisidudla njani Hallelujah. uyangibona ngakanani Jesus. ngosukela libhantshi leligcoka ngisibonga umusa gcoka libhantshi lasibonga umusa noma ngiligcokile uthole limanya ngiyashumayela into neyimo hey gcoka impahla lethi kumanyako ngathi udiboleke kwemntwana wakho Hallelujah. silinyatwa ngilabo that's why uma singena endlini enkosi Makhathemba ngiyakhohlwa make nokuthi ukhona ngokubona sengaphandle ngoba ngifuna uma mehlama buka wena asuse le focus kuSimakhathi ngoba ngeti kuwe kodwa ngite kumnikati walendlu Hallelujah. Hallelujah. injani yakhe impilo Jesus. Hallelujah. uthi kusho lokho ngimkhulu baba awukakuboni wena boma ke mfundisi balesikhathi futhi ku right boma ke mfundisi balesikhathi abavuthi banemoya lo minamandla bathi bavutha abamile abahlale phansi thola lento ishwambatseka ishobela izibiye la kwayena athahlela ipraise team adlwe mahloni umbona agcina lanza liduku athi uthi imbonyelana ngoba lento uyigcoke uyathi Hallelujah. gcoke uyathi Hallelujah. utele ukuthi sitosusemehlo kuSimakhathi sinake yena uma sithe la sitele kutonaka uNkulunkulu ozindla ngaye niyayiva nayo ke nayo malanga onke inkosi yami ngivale enye into lengekhathi aniyathi nani sho ukuthi ihlathelwa dingelozi imana yehla kuphela ngelanga lesikhombisa ngoba imana beyingehli malanga onke ngelanga lesithupha amaIsrayeli buthelana nakusasa funza sesesiyathandaza uthi David engene ngibuke buhle bendlu yaSimakhathi ubukani David ngiyabonga moyingcwele athi ngidlulisana ngumfundisi bametiso the scholars of the Bible ubukani David uthi kungena kwami ngibuka imaterial engiyibekako ngoba Chronicles 17 uthi uma khuluma naNathan uhleli phansi David ukhuluma naNathan uthi Nathan yade wenginemali ngayo ngicabanga kwakhela Simakhathi indlu yakhe uthi babe uNkulunkulu uyamiyekela uyahamba Nathan kodwa uma sasekhaya ugijima uya kuNathan umprofeti uthi Nathan sitha utshele David angangakheli ngoba etandla takhe tinjani ngikhulume tandla takhe tenjani igcwele ingadi angangakheli uthi okay inkosi njengoba ngeke ngisakwakhela ngoba sengicalile mkhulu imaterial sengiyithengile ngente njani ngayo ngiyilahla uthi beke the same wife lolu wakwenda ukuthi uzusangiluke ubuye ingcondweni wathi ukuthi nginguNkulunkulu uma baqala ukucala baba nemntwana lo mntwana wathandaza wazila umntwana wenta njani wafa wathi ngizokunika wesibili lo wesibili wamnika wathi lo sengiyambusisa ke lo okucala kube ngibani ngiIshmayeli but wesibili sengibani kodwa lo wesibili sengiyambusisa utawuba ngibani Solomon nguye lathi angakhela indlu beka le material wena David bekathi njalo uma uvuka ekseni njalo uma uvuka ekseni ubona le material ubona amashathi mawude ubona igolide leposiwe ubona imap lesetafuleni lakhe ubona yonke lento the beautifulness lekade babe lamgoce etandla usungasanga kheli kodwa utangakhela kuvuka lithando lengekhathi yini levukako njalo ekseni kuwe buhle bendalo yaSimakhathi njalo uma uphuma ngaphandle ubona uNkulunkulu ukuthi wamuhle Simakhathi wamuhle uNkulunkulu wami nanamhla ngivuke ngiyaphefumula muhle
sicela isithandaza sihamba. ngizindle ngaye ngisethempelini lakhe. Malaki 3:1. Funza ngamabomu. Sesiyathandaza. Ngozindla ngaye. Uhlabelele ukhona Nkosi yami. Uyingcwele kanti kwentekani? Uyacabanga Nkosi babe uta ucabanga nami baba wami ngesabi uyingcwele ukhona wena wethu uyacabanga baba wami amesabi baba wami yena Malaki 3:1. buka la Ya buka la. ngiyawuthumela sithunywa sami Ya. lesiyawulungisa indlela embi kwami. Yes. Masinyane lo simakadzele nimfunako Yeah. uyakuda ethempelini lakhe. Hey. Yebo. Sithunywa sesivumelwane lenisifisako siyawufika. Ya. Kusho simakadze longisomani. Ayikho into lemnandi njengencwadi lengcwele. Jesus. Uthi buka la. Lo muntu lomfunako ngeke umthole mfundisi uhlele ekhaya. Ngoba lo muntu omfunako sengimthumele. Hallelujah. Ukuphi lo muntu? Usendlini yenkosi. Jesus. Kanti ngibani lo muntu? Uqala mfihle uthi sithunywa lesingcwele. Khulu senginebufakazi bekuthi uma sikhula la ngaphandle sithunywa besingavuki khulu. Bengithi noma ngisekhaba ongengive sengivusa sithunywa but ngaze ngangena nje la. Uva sithunywa sivuka. Ngoba sithunywa siphakathi. Abahlabeli basephakamise tandla bagidze barole ngobe bayahlanya kodwa ngobe sebafike kwesithunywa lesiphakathi. Ngobe sithunywa sitholakala phakathi. Kanti ngibani sithunywa? Ya ngiloyo sithunywa. Asinomnye umehlabelela athi Nkosi ngiphe sithunywa lesingcwele. Ngithi uma ngihamba singihole endleleni. Sithunywa sethu sekuqala nasi liBhayibheli. Sithunywa lesithi noma sengone kangakanani ngithi ngavula sona. Singitshela ukuthi labangcwele abendi njengoba wenda. Ngithi ngiyabonga sithunywa. Sithunywa sesibili ngilesi abakhuluma ngaso nguJesu Kristu waseNazaretha. Tholakala phakathi. Uthi lo mbhali sengiyathandaza. Uthi Davide ngibuke buhle belithembele. Kodwa ngibe ngihleli endlini yasimakadze. Ngizindla ngaye. The inquire the beautiful of the temple. How? Because in the temple there is the presence of the Lord. Kuyasita ukuthi uma ungena endlini yenkosi make vale emehlo ngoba emehlo akhona kulendzawo. Vala umlomo ngoba umlomo ukhona kulendzawo. Fune uNkulunkulu. Vale emehlo uthi lo bhalako uma nicabanga ngami nami ngisezulwini ngenta njani ngiyacabanga ngani. Ungene uvale emehlo. Uthi Nkosi ngifuna ukukukhonda. Kwangathi bese ngathi sozindla ngaye. Singene kulendzawo uthi Nkosi sengifuna ukuzindla ngaye. Ufuna bukhona balomdzala wetinsuku. Kuningi lengikwendile ngamosha. But ngibonga ukuthi namhlanje wangembulele ngenzaba yalendlu. Uthi Nkosi sesendlini yakho. Sesiyathandaza. 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 Ngiyathi ukuthi khona la bewulova khona uthi kuye esontweni nje. Hayi akusinje. Kungoba siyebukhoneni baba beNkulunkulu. Kunetindvo letintsathu lesitholako letingatholakali kulamanye amalanga. Sibusiso, ungcwele, uthula. Akutholakali manje.
kutholakala kuphela ngelanga lesikhombisa. Sesiyathandaza. Bongeke yini wathi Nkosi ngenda sivumelwano nami njengaDavide. Lethi beka inkosi ahleli tukengcebo yakhe yonke. Bathi wathi Nkosi mistake le njengale ngeke ngiphinze ngiyende. Jesus. Ngikulova endlini yakho. Kodwa namhlanje ngithatha sinqumo sekuthi Nkosi konke lo tokusho ngidokwenda. Ingako simthola siyadumisa. Sibita Davide ngendumisi ngobe wayedumisa uNkulunkulu lamatiko. Uhlabelela uthini? Uthi ngokula thela msindisi wenowa sesiyathandaza noma bonke noma bonke ngomsa wakhe okulandela msindisi okulandela noma bonke noma bonke Oh Jesus. Kwenda kwakho Nkosi ngikwele ngifuna ukukulandzela. Hallelujah. Kani yini indzaba etinhlweni tethu asimani silove, but when it comes elangeni leNkosi siyatendela lula nje. Bese ngeke yintsathatha sinqumo namhlanje uthi Nkosi ngifuna kulandzela wena ngoba kunetinto lengitothola kulandzeleni wena. Ngathi Nyamateo uthi iBhayibheli uyahamba ubona abantwana abasebedewu uthi ngilandzeleni madvodza. Madvodza amlandzela kuvakala la sakhuluma khona athi sotholana uma silandzela wena. Uthi ngobe wena umvuza ukho lapho sezulwini. Yebo. Singalibandla lento omlandzela bazalwane. Hallelujah. Kani yini indzaba? La ibani uthola abantu bangangena enkonzweni bakhuluma nje sinoma. Labanye bahleka labenda ini. Kusign yekhipsizer. Jesus. Sign yekususa amehlo kusimakatha. Kodwa kusinga abantu labatombona. Hallelujah. Kuthi lo uyindvodza yekulandzela. Jesus. Sengenile endlini yakhe lengcwele. Jesus. Sesiyathandaza. Wena noma bonke ngibuke buhle uthi hlalani kimi nemavama ahlale kimi. Jesus. Kuhlala kunesibusiso basalwane. Hallelujah. So ngiyafisa ukuthi sithandazeni ngoba mbiko lowo ukuthi umuntu athathe isinqumo sakhe. Hallelujah.
ngime phambi kwenu ufuna ngithathe isinqumo sami. Inthokoto yami igcwale lokuthi kuyangijabulisa lesikhathi bathi masiye endlini kaNkulunkulu. Jesus. Ngeke kwasisita abazalwane. Umhlaba siwuthola unje siyawushiya nje. Kodwa thina sakhelwe uthi uNkulunkulu wende Israel wakhe. Lafuna kuhlala kuye. Kunye lokusehlukanisile la uNkulunkulu. Ngemaphutha lesinqume kwathe qinene saqhubeka nawo. Brother Sayeko gijimtela mfowethu. Jesus. I want you to pray here. Jesus. Sifuna kuthandaza abazalwane. Angeke ngabizi altar call. But I want this man to pray for us. Nawe uthandaze lapho. Jesus. Uthathe isinqumo lesisha. Hallelujah. Kunye lenguqelako kuhlala. Jesus. Mawuvula amaplan okuhlala kunedinto edikhipha. Jesus. Indlela lobona ngayo tintho, indlela lova ngayo tintho. Hallelujah. Indlela loqabanga ngayo ngendlela abakhulume ngakhona. Hallelujah. Baningi labasukile enkosini bayawuqasha. Oh Jesus. Holy Spirit. Hallelujah. Bahamba bayawuhlala. Ngehlulile kholwa. Emakholwa akhuluma kakhulu. Jesus. Nabo labafundisi abanakani. Hallelujah. Uhluphe kukanye nabo. But today Jesus. kunye lenkufuna kufuna kuhlala. Hallelujah. Jesus. Siphakamisa izandla zethu. Jesus. Hey hlala nami. Jesu hlala nami. We want to pray in the name of Jesus. Noma kumadima kangakanani kuyahlaleka bazalwane. Jesus. Yeka kwehla wenyuka. Ulithembela uNkulunkulu wena kuwe uyakhonswa. Hallelujah. Inkosi ifuna kuhlala kuleli thembele. Liguqulela abalithembele lemanyala. Hallelujah. Kodwa imisebenzi ebumnyama kulo kodwa namhla mini. Hlala nami. Hlala nami. Hlala nami. Hlala nami.